etetra brabone mu ohwam no aha na wo bete no eno ti no na nwumire no ano be yeten na wuku ada so ye obra ye oku abrabo no na fomu o eno ti obra no ankasa no ayoko de ama ofufuro bi na obi be ka sikani bi anya ne ho eno ti no oni oku ene akosem bia e wona brabom da bi owo sika no pa nanso ade ba ku bi ohwe wona brabom ade ba ku bi atechema wona brabom ama brabo no ayoko de ama no adawuku ada bia ena yede dwumadie we ede ebre ye tiefo so Asem Mpe Nipa no ye ni ohwintim preko a yate bunu na yate kokko ena no ba yeden anobe na papa prepasi prepa wo bu aduponko mu so Asem Mpe Nipa no kokkodu masam ohwe afidie ema tromo bidie ekope bibidie so Asem Mpe Nipa no yaba na yaba ye ne prekasa chamadu no ye fitri krotia ne ye hobo afiafia mu ye ho agi afia mu a enya asem ketwa kra eno ti no ye bekanja ede agum enya asem ketwa eno ti twen ebe wo fidie no na aha ona sisi sama pomente me ho ase wo de beda so Asem Mpe Nipa ne ya pa ne pomasi bre nya de ama kama ni nyina kanfu ano asomdua bu ano ene pese ye nom ewo asante memba enya asem ketwa ena nwumire misra krupo twadia pomba yi adom ni nhira kase pa de ama asante mewura na sa tu wo pemso bema no Osei bema no nansen msenura jama buruni fita wono ena ye president ye obesra asante man na sedie amamre ni amane kwanso no na sa tu jene feso a na chese enika ye obinya bia kobeye bio nanso so asante yoman se kutu se bam eno anekuma se enika keke asante ankasa no asante wonenum asante wonenum dwumadi obeto omuna samuanka sana the nation sanka of Alumba obeteneka ewo dwumadi ewe eso producers awatawro ma ye ne omudi dwuma ewo Sompa Asem Mpe Nipa so kwantabisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so wa na ye begina kokosachi Fletcher ye boa ye sere krupo twedi aponse ofara yaresa honhom no enka no na de atechema ewo nipadua no bia no onyi emfa emfrinos we ene empire boa ye bo ede ama kokosachi Fletcher oba adwuma de nenso ahoden no ewo fom na esanse broni a wo ye kai wono ana ye hoso pass no sana krupo twedi ampo bo nipa no wono ena honam akwa no ba bi techema wono ena betumi ahyehye sano ena yesre na yede ama kokosachi Fletcher na se yekọ master control room oso Kevin Oyata Azuka nefa Ghana ni nefa Nigeria ni America boga no omo kajagum osika ono enso ewo MC a sa ena King David abrantie tenten no omo ebo adwuma sa abrantie we adawro ma ena social media applications no Facebook and YouTube no ye di dwuma enso ewo ho enya asem ketwa eni to subscribe share afufuro hwe bi na wontie bi enso emfa free ho na wukọ Sompa TV no so a abrantie ye friend Tony free nonson ekọ no nkronso no woni adagye ema Sompa Asem Mpe Nipa enya asem ketwa kra eno na o stream na kama eno ti yemfa na ase enso ema Tony wo boy djuma enya asem ketwa kra kofro bofom pa bema asuketu am yi pebre na Osei Yaw Oforisuo nintin fosuo minifuntum pa katachie srebia bonchina na atwentwen kodi awu atwam yansa ne yakosa me na meti atwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so wo kiti kriki yase akokọ omu ya ye ngoro ne mpaboa da biada ye fonti akese enkoma na na kwame ono ena dodo no afre ne kwame nsamfo efiri se nsamfo de onsoso kusokura me yonko pa no newsame ena wote na ne yire banku no esofo a epai enya asem ketu akura omna samu bibia bokọ de na bibia bokọ na nsem ha adai nsem na wo start no se o se na obia yo kon brayo na nipa bebre nim se sikafo de
oblanya ko ma wo na se wo hwe ya manyo se mu a MPP ne NDC se duru me bi wayo mi nsam ba ye de ne ko ye mebo a na Victor Salome so e ba ye na so ye de ne ko ye mebo a enenne akoduru MPP fo so enti sankrofo ya ye ne hu sese o mo to o mu obi a one bra okun anokwasem enti se ne no duwa ye obi ka obi ka yentan obi a ne mom ye pese e kire nsemu enyo hie ni nko na wo bra okun debi asikafo nya so wo mokun sei ene ye twa abasa ne sira ye de amanfo okọ ye de o mu ba ne ade wo hie ni sebe wo to ba bi o enu ti wiase nam no condition is permanent anokwasem so ti ase it is what wiase a emane nya wadwen se wo de hia wo ti de bia na nko a obra ye okun no ye kama debi ye won krofo bia ne ye twa mo abasa ne sira ye de o mu okọ kwaku ene wasem a wo kan atoma koma ene topic ya kamde ba na me de beto fato ne enko ho ne enhwe ne musa se eye hiafo wo na obraye okoma wo mo ana se zikafo ne ye fu se bia wo fie e wo kaye kanti na ne bibia eso na kwanko ntino eno ti wo no okun bia wo mu abrabo mu ana kwaku ene mama me wure ya ho ya mo da mo eno ti de kwa bi so yo hia ni na se abrabo no ye okoma wa eduru bia sisuma ore ho ya ne awie ne sa na ye beko nti ye no so konko ko ho ne ye beko na mama mfa asem we enra se da ba mse me ko pram so na pram so hene me chia wo bebre na ya me ko hu no ma bi ho ye besre Ghana aban wa betwam ne aban wo ho ye die nkotodwe egu fam asre de se wo ho na daroma ekwan no efigyache kopram so ko no ye sre wo mo na nipa nete ho ekwa wi azana nipa nete ho ya kukudanfo efisa bia no so ya manti masa madwene ho fitida me ko ho no ya ze kwa me fa so ache ozi efiri pram so gyache eko pram so ko no hwe emu ya o na ni makukudanfo efiri ana me kese ya oni abodi gwa na yede no mkrom ni mo wo hwe nipa ejina kwa ho peka na wo hwe mpanifo ne nkoda ejina ho peka na we mfutuo no mo openyansi o no mo ye furuban na mebusa se etu wo mo nya Ghana fo ana me Ghana fo etu wo mo nka ho kwa kuma mama nka semba ko bi se okọ Nigeria alaji o mutimi ye kwai kama no mo do mudi kura to so na wo sa kwa no so ekuku da free kwa kukudam yo ezo ma timi anyo bibia nya me yese hwe hospital kese ho Pramso hospital ya udu ho pa na hwe compound ho infutu agye hospital na fa na be de kura tipa ye ko se okosa ebe ye de ko ya we more than ya be sre regional minister adaruma because ho suku kese ho doctor mu akọ oyashima mama Pramso ubekasa sebe Pramso sebe jache ne Pramso ko no ubekasa sebe yakura okay ebra no yanko ene yo bra yo emoya eno ti wodofo ne ye ka kire wo se abrabo no de wo bi ebobio na eduru baabi a amanama ne enti ena wantumi enuru ntem obra na koye wo kon eno ti ye bu se wo bi se eye wona wo ahukire ma na hiafo nko na abrabo ye okoma wo mu na sikafo no so wo wo sinto wo ade bi wo mabrabo mu eno so ama aye obra na aye ko ama wo mu ana eno enene ye be fa no obra ye ko dwumadi so enya asanketo ene de be yire o be yire papa orofo obra na nkasa ye ko papa ye ko ne ko ti obra ye ko nyum emrazia okay wo bra ayoko abrabo eye bona orofo abrabo na fomu enye bete sao na omanfo bia fam ediko wuom amanfo bia fam amene obra no gusu edi no mu di chimhia aye kon ede ama wo mu ke hu ye kokon na chikenkunim die wo ho na ye musa se wona abrabo ne wo mu edi chimhia no abrabo no ene wo mu ekun no yenwe se wo madi nkunim ana orofo ene wo bra yo kudwumadie no ya asema ye de topron so ye tie se wona oni bie
ahiafo enko ene obra ye ko ade ama wo mu ne ye de kura de nim se asikafo no de ka obra ntimi nye ko ma wo mu efiri se ewiase ne pa nyina owo bi eno tidie be ne be mo obra aye ko ade ama sikani eya asem kese ewo dwumadie we so enya asem ketwa wo bra yo ko wo bra ayo ko papa omuna samoa ya da nyame ase enanse na unse wia ne bua na yenim se wia bossa na nsuo di akire na wia ne timi bossa na se nsuo fabu ntama mfutro ene ntontom omo edi akurusie ewo yeso Ghana de untimi mpam ntontom emfiri wakwam eno omo ne wa we ya opebesi na gwatamu bechoki omo baye twetwetwe ne de Nyankopon da Roma ne we had nsuo to had nsuo to nti e beda Nyankopon ase na wo se Germany broni ba bautumfo ho German president chuwa nko ba bia biem okọ president wo eno ba the history of the Ashanti and only the history of Ghana. Okay. To mo bom so mo kwa Ashanti kingdom so wan ko ba bia wan sheda nko ba bia ta no ba ye bautumfo mo aya de pa dwuma bi oketi mo aya de so wan ko ba bia na ha no ba ye Asante ye wade o na ye so mu ye ye so mu ye na ebebo ye ya mamencha mama Sarakuba okay na mencha Vera Shito ai oh yes mama ni di dwuma se watrim ase watrim ba no ase menam dumo ba bi na me wura shop bi me hwe sa me se Vera Shito ya tro ho na msikai me nwa ba odi dwuma ya mama ncha me sofu jima crisis life okwa hu me jem na nso me sofu yi se okwa ma sofu atwu ena abesi na nan omu nyina ebo adwuma ebom efe crisis life asofofo nyina ma je mu ne sofu ma me jen ye chew bibia Mr. Mu ewo UK nso me chew one wife yaw obra yokun ene asem wi ebetima ya rewo sama ma obi na ebetimi nso ama obi a onte no ma biase a enne osusu se obra yokun ye kama sebe wo mu aye ni bi nkwa no dabi obra yokun yanka ma hiafo nkwa okay ene de pese a kire nipa bia ma nipa te ase wa wo hwe wa wutie yen ema wo hwe nko da se obra yokun no eye yen nkwa hiafo yen nkwa dabi ahiafo bi da papa ahiafo bi sole a mo to ho se ya obeda hwankro mo kama ya onye ize minim sikani bi every day tisi odi ne toilet 1 spoon sabie sikani pa sabo amekana semwa wotwa osiminya sikani ya ye sa wede no se wonim no ma ewo mu ni pasan kaka bi da ye musu minya we aye ha wakom wonim ne yakoso anasikafo bebre wonim ekuro ne ekuro da o mapampam no o nan asikafo bebre ntimi hyenika because obede no hyenika ene de nyame adaroma okwa yiase a nipa bebre hyedwompa complain sa African way no apam na opanka musuo nka na Nyankopon pa wo bia ho ewa yikese biase ya wotifi o se ye we de nipa ba yo sikafo ba yo se Nyankopon me ya wuro bia ho ewa ye na se a ka wo behu krani wo so ba na ntoto na we hia ni a obra ye okon ye nka ma wo nko a enye rewo ensu ya mesisikani bi sori a wodi ne toilet sebie 1 spoon every day ansa na nisika ba ebi nso chese ofa nipa wa free nipa te biam sorry say me use that word way nipa sebi wa free nipa te biam say sebi wa bodam a oyo ba esese oni bi da
ansa na usika aba ya obie no obeka cho se sika nya implication nim nsem bebre wo sika nyam unless say ye wonkrofo bia wo mo nkasa na 7 previous on beto o mabranya e wo ho yen kasa sika ebi ye fi na sa sika na obi kasa sika e fi no enye se sika na e fi o e kwa ni pa fa so nyaaye e na ma sika ye fi ya wodo ba moja akwaji sika e fi nese sika sabe ye kano say sika bi ye fi ampa ya ba kan nse chewe se sika utimi nya ba bi ga sika ye fi e na bubetima kan nse chewe se ba bi ho a obi sika so ye fi ya nyame mpata obi ho a sabe ni sika owo sika pa ba sika o de be bro no wo de ne kaka na so botom no wo san atwe enne boa no minim sika ni bia owo krom ha ya nkomodiem bebi oji ni sika na light kwa no wona to generator man nipa no yaw na 7 previous sika no eyo wona daim sebe boxum enunti sika no se wuni dan a ana wuni apartment a enkwaje because aboa no e so feed no nti se wu su single room abele no akwaje abesi wo wono yire no ma ti mamen ka semte se kromo sika for most of them omu fie edan bu ha ye nwuram na wo hia ni na wo ti fie no nim na wunim se o mota movies na mo hwe no e ya de wo ho that time so be hwe no obi wo no waka cha na ire se ma ani fia bibia no e ya wo de wo betima ye bibia wo fia na mo ma da we de menwuram tu konya ba o pasem a ana house help o pasem a oba kobie ubi hu ade kro na obewu at the moment a wo so behu ade kro na obi bewu no wo hia ni no so obekọ tiati kro ma ya na ye nti sebi obi wu ase hia ni bia chewi ase odi sebem domo odi kontomire kwansusu a otwi wo te ho a wo sere no but what chewi ase a che oda so te wo yale bia ni mojam obi nso wo sika oda wona koso ade beche manadi ni torrent eyize obi enya sika oda wona ebeka 3 days na manaso se one bodam ni da etu betimi na kwa ba so kura na yawo ahia no wo be fa so ne bodam ni ba akoso ni mene na da tamben wo bodyguards bia ye ko fa na be shadem kromo ye wasikafo bi omo bodyguards a omo ni bodyguards ni nim omo nsam enu ti de bi omo fidi wo mo ti na du mebi ho no ma ohu sikani bi bebi obako be na bodyguards edan edi nachi wo dwere ho awonte ase omo ni nim secret eya eda wonte a omo di nachi it is uncle na sikafo for omo ni agro omo na wo omo nyina secret ti na de pese kan nyina ne se wo ye hiani wa wote ho de nyankopon de ama no onna nwene sade ekoche ama ko face problem ya yekekan nti woda no wada ewom sha na mu de nanso sikani bia wodo ho wani bu no se opese wunya nanka na se kono na wo no masa mamen ka sam chew obi wo sikani manyina asai obi wo sikani abusuam nyina nkoye ya sa sikani na meka ho asam na boa ne befe ofia sa sikani ni rasa se wi bi to aduane di ti so de kwaye adwuma prophet eba na wawisu mena meka chew asikafo bebre sika ho no mo a yaw aboa ne be fisika no sa sika no be fena mfa nto aduane ni o enti sika ni bu na ne trimu oden ba wonte ase yesi sa sika ni we de onyi ni sika nche kwa o wonte ase sika no mfa ma wode mawa sebe ono no akomete enti ye betima de ani abusika ni be se ni pasumasi de o wo sika ba ne trimu oden enye ne trimu na den ni sika na wase eti de asa yen se sikani no ni sika no bekwa na aboa na fe ba sa sika no yenyi sa sika de bi nche yenyi bi to aduane emmom ye de koye adwuma na sa sika na de koye adwuma no profit ba sa sika de bi na wuyusu de sika ni bi wonfa na adwuma semu ni agro brayo ko because sika no de akɔhye adwuma nim enti obrayo ko asema na ye kan ye nka mahia ni nko a enti na woto na sa hia wo a fa handkerchief na gule nyankwa ne kama wo
Kwomwa sikafuo bi anagana sikafuo bi anawiase sikafuo bi wo kane hawa onam mu kyerɛ wo a wontimi bebre sabe spirit no mo be kasa wo mo dam sikafuo most of them no mo no mo yiram na dawo bebre wo hono mu a wo mo yire da mo ba bi na wo de wo hia ni wa de sabe producer wo pon na ko fi a wo be ko na wo yire sabe wo hwe ni kaketo bi no wa pu ne to de ama wo so ko dwale na wo be mo ano he wo ani je e chen sikani bi na nim na wonim ti sikani bi wo ho a e wo mere one na yire da kwagunanti ebi wo sikani bi wo so de ne be ma akwaji sika mo anu kura de yaw enda se bebre mesi di pabu sikani bi wo ho a edumia bi asisa sikani wei ne house help I driver wo twi no e na fa na yire o wonti ase da na adenti na sikani ne won kan wasam because wonim nanso wo reason ti a se bi wontimi kan wasam because wonan kasa no wontimi mpawa ye wasikafo ni bi wo ho no ma chise seven brother akola bi na young boy bi ene fa ne na ofa ne yire nyana ne sika eba eyemre da ho ofa ne yire nyina no na ne sika eba no sika ne sika eba na kanu ma je se wo hia ni wo yire obi kwa sabe e chia ne se kwa na obu afu because ayawo dia ba no sika ni no ususu se adentina sika ni nti ne driver yi ofa ne yire wo hu pa wo reason ontimi kan wa sam because no dia kwaje okay itenne aboto sam ne fi ene sabe ensam bia ya basa awreho ya sikani bu wo bewu se ya ne wo tini suo sikani bu wo bewu a na fe ne wo confess de wa ye ne wo ka ba wo yani bu ani wo woni mbede chanwa didi nkomo yaw ade be che no ya se o maame enra ne ne te yawo o dae wan sorry e fe keke ba wenwe sikani bi bua ho ne hu betutu akuro saa sikani bua wo ntimi nwisu perfume sikani bi wo ho wo nware sikani bua sebe mpredwa sa duane a ye dipa ya ye so ane adi fufuo bibia ye nchi menu me ne chi bibi chise ye se ye mpe ba sikani bua ho a eno ma ye tuatua no na nya asem ketwa enti yaw obra ye ko asem na ye ka ne no ene wo ye hiani a emane hawo nyankopon ade ode adum kakra bi e wankasa susu se eyi wo ke bibia mfremu no ade na ho enjoy ene ye ready e koso ene ye nua no masabe wo mo politician foi se wo so president ma se wona ye de fa me bo a ene ye re situation na mo namu ndc ba ye sabe mpre ye won krofo bi ye do mo koye Victor Salem memoni ade kwa me ye friends ai lawyer yi ndc lawyer ya ne babo nyum ye friends chikata mu nyina omunyina no face trouble but in shanka rade se wo bodwa kakra ne sabe wo wai container ketwa bi ewo mu no ye nche woda obi amu hu akonta nanso wo kɔ wanim gise wo ne unyame nanim anabi ne ehu MPP so ba ya NDC ba ya MPP so sabe na ebi mu ho fa wo mi ye onkrofo bi wo mo de wo ho enti ti yanka wo mo ukwa ne ba ukwa na yi mu a unya hwe wonya boni bi a ona ne ba bi ye onkrofo bi so mo gidi ai ne de menu mi ne yehu ne de atie se bi asa di panenne ukwa ni mu ana ukwa na dwe mu a na dwe ye se ye mi hu yanka bateni adro akachi enti ne ye tufu akachi wo se obra yokun no enya hiafo nko ade a na nim ne yenim ti na so le na de compare me pese me yesei we na wo mi anka me pe hey ma me nka sa se mo nkyerɛw obi kra ne nyankopɔn no na obi anyina hɔ sunsu masam ne tire mo asam no obi anim sakani pe bi o manu akasa asikafo bi o manu akasa enka wo bedɔ nyame asese wurade do aye mi ya me dase yaw yan fa sia ne enko anim no ke wo bra yokun abrabo ne bo eye bona eno tie musa se obra yokun no eye hiafo nko ana se wona wo mo ho kyere won na obra no omo di chimsia eye koma wo mo na sikafo soso obra ne yokun de ma wo mo the nations anchor radin shira onen nanso ne awodi aba na onshira atirefo ne adofo nyina gosu mahima meshira no na meshira e gosu mahiro nyan baby ko ne ho kani ene ne ma no radin nyo mu nyina akase obra yokun komo akopeja aba ne asefem na awre hopa firi se
Impempi nipa dodo na susu se yakaso obi ye odefo de a on de oni ha bi se obesole no no wonim ne obedi dada ho kakra bi ne yede akogina nti a ye ka se obi ye defo a na eso no de abrabo enye okon ma no but me so meka ne nedwam se esikafo wo problem no omukun abrabo mu chen ye ne asebita frache ye bobra ye nsanya nso ye chie adware no sanse oketua bi a wonsan asoso no udi baskani bi ada sori o wayem hihie se the business en collapse o wayem hihie se enema wakra beba bedura somdiem o wayem hihie se obetimatua ne workers ka o wayem hihie se obetimatua ne base ne ametwa ne light mu enti saa eho kakra no nko aye okun kase a uhunu sikani bi anu afon ma ne nya onwanwa sika ne wo ho nanso oni ani je free se o da sori a sika e free ne ho kro no disi ohunu adwuma de se sika ne beba baka o to da bi ana aye ne problem kase ya seskafo ni bi kan omu fie baba be fra omadwuma light bay omutua per month a ubon se ne papa yi o hawo kese da na boboa no ampanyuma ni din mu odurude nanso ne yatwe kotua light nko ano ka edebre no o ka ho asema kire wa da biara do mudate omani a abrabo aye okon de amomo for se sika no mpo a wanya no ubetuma masika na sustain no yawo eno nko akura ye okon kese de mambanyimvo yi sikani bi ada sori a ne mpai bo ne se kina ye meka nche ne se afredi wasa abofom nti every day owo kon kase kun se wode bibi foforo ya beka na bra bo ho ne ya meka nche se na damfu ye oni ne siso yi enne de wanya sika a chen no di yawo omu ye sika fo no omu dwine saa ma che se omu huna no omu ha kase pa na me no kan ne yo so obeda be sori na adwuma collapse obeda be so na sika ne kofom na afa wo hia ne yonku sikani na o kan se akoe pa pagye opagye ne watofom iduomo da o mo na ya wo bra ye ko amom so mo nyuma na o ma biebie nko mbenya nipa papa etimidi adwuma na gya na o mo ni o muzika empo bedi bi mpo betima toto adwuma no ama ono so koba wanya bi atuatua base no eno nko ayo okon kase ma sikafo dwom sole o mo ni twom kurukuru so obehunu workers ni mu nyina papa wo wom no timidi ade ahye ne nsa na nka ono kura brenya sika no ke nipa ne hwe so keke no o mu chi na o mu nya eno keke na ye kon de amomo ya wasikafo workers wie wo mo no nanso oyi bia dia ne abesa akofa no so unnim ono so sundi no sika ni bi sole anajo bra ye lodu ne niema no no abegina wa ahwe because o mo ode agye o mo no ogina okope o mo abewia no enti ni sika na wanya ni nyina no okon eda ho de mano na jani tipaye wona minim sika ni bi uboye kroma sika fo tu a unyini mfirim ye lodu ne niema no de akokora no a kire wogina ho se papa ni timi sole ahomache 4 o'clock no akọ ne Osei ho akọ so okaso munyi 1000 no mayi okaso munyi 500 na ekọ sika ni o so asole 5 o'clock ahomache wona ba me no to ho ana ya da si ye hye ho na ya kire 9 because ye sole akọje de ena ho eni ho ndida ne wo so wodame na ho ba wo na time so ba ko ogura mu no oba be get so ye so ye no wo koyi du dam bam za so mpebra so ho na atowo bibi ni ho a upi abonto akoye usi abonti gra ye ka na obi go down there say oye na choko dem like that mi bakra na ho vie wura tebia na ubo so ote ni kasa wo ba bi pe na watopunu nim wadum tv ni wadum radio no so obe hu so wapie ko because otu hu so hye ho a problem yawo entias ka fo de ha no de ngoguja me nu nyina se ni ede wa bandam say ya o meyo obrayo ko ayi obra de yakufo wa so ya lo be di ma o ye de 7 no ba 8 o be de we producer yeah if you are sorry 9 do am 8 line le to le be we ya se bufro edino obra ku na ye ka ho asem no yawo omo mi sumu omo pa ye sikafo ya de se da form da ye nzu aviase edu no nurse okun a wo kunyane a wo betrese ase wa be ye ede besikani ne kun no e otofo mu a obeye mobonti da biala da ona dwendwene om problem so ya wo muse hunu so wagedin ne kura na yesa ye kun kase eye base nkofo de bebrew unim obi baabia wo mfiri wabusuam onka workers maame ho obeda sole no watu gate ano hu omom kire wo baabia ofie wo obesole no omoto obi anan enum ozi wutu ka bia ne asole papa nyankwada ne nyame nhira abaye nhia ange be de ne yesa mra ne nyina da no omsi gashi obotom si waboa ho so omo a no nipa wada asole ne fie ye ban
nanso wanye bi amomom ko se wudi wa abonto papa we ni tiri mu dire no ne sent wo dana wo ti wani mpa pi abonte no wo se twedi amboza na de moma wo nhia bi because gofo no tia no ho Jessica fo bebre no so omo so ntimi mpie ntem atof no mpie no wo de biti tate so trans chana wo bra be sori akọ wo heka mbre ma hwese obi nto because gofo gu gate na no omo ha wo doso ri ya obra okun no de seta bia ni wo abefa wo nhia obra ya okun na boda mini gura so okun na omo nsem anya bie ndi ya yese twedi ampon se obra na ekun no yegu so okun no on surprise ye dakro ni yemfiri kunim ni yensem kunim defo ni ntimi ngongo ya ne ya okay obra yo okun o abrabo ne bono eye bonapa enoti enene asemo a ye de ato bamaso no se omanfo a wo ye honhon no omanfo a wode wonsa ahye won damiri famu omanfo a wode wonsa asum wo mo ano na sabieku sabia nya do ye fro mo hiafo no omo na ekokon no awa abrabo ni mu ana ye nuan masikafo so ye de ne omo de ka de omo obibia adentina na de ye se omo so omo kon ne omo hawo ne omo amane ene sei eno ti adibom no de obi ekon awa abrabo mu obi awo ne hawo obi awo na mane eno ti enye obi a ehia no nko a ena wowo ekon bi kon wa abrabo mu esikafo nyina enso eka ho eno nti seduru baabi na wo mpotam bi na yese uye hiani wo kyerewo na omanfo de wo se tenten so awodofo eduru baabi e mane hawate sanse esikafo nyina no obi ha enso ewo ne hawo ewo na mane 0551931931 0551 931 0548 0548-931-931. Hello. Obozwe. Yay. Obele na pomu today. Nyame ewo tumi kese pa. Sakupo ya aze na so ache, iso aton fi my from. Azasa, enya yenyiske yebada. Na hona wo stance wo nya na obada na maybe a question. Omona samwa papa no na jima yimkasa pa kuponshira no wa kansa mini na asenga medapa papa na kuponshira na dakada no mo ahozen hwe nsema mo rekayemu aso dem bi no ko abakwato dem nsemi o obla yo ko de inna so fa wa ba no betina aso dem wo tuma masere fu de oyi yi papa wo si ejuma de nyiska na ki wo fu bon ga anya mo tene de won pu won ka tsan fa manyo no to ska bi sika ina nyi mata tan go tin nan no kudu wa sore ma mo ye but the problem here abai li ti yan problem we nko mo na ki ya mo na ta mo ya ka se da na da mo man se mo ti de ni ban mo aye pt no ye ko abu so bla yo ko by this time in so to be my obi li ti tawa Podan sana wada. Na kupunshia mo. Obi mrebi. Mudase. No okay. Hello. Hello, good morning. Maju su Peter as of moonlight. We did. Ejemi na pẹ̀lú bani o na ta. No okay. Na oku di obi ata ni yo dry okun. Na o dry okun di o ka di e ta ka di e ti bi na ba. Na yes ka po ni yapo. Di ti ya or job akokore the be so I go on more you go in degree and you national media nga no appearance down the near degree that is the or let me be the test by Jennifer and waiting on more yes I will forget for more in agree so I hear me be so the give you what happen there it's the I know about our the No okay. Hello. Hello, Majo so eburu katachi baby afrefre udi. Fagina siso. No okay. Afana mishira umasama. Chanta ma. Unyema pa. Enye kaso blayo kwane nje enya fo pa. But eno achira nje blayo ko. Enye always Canada.
Bangla so could be toilet and then our mom is car. The answer is any near one quiet, the non for so far. Now come on, I'm imagining. No key. Hello. Hello, police. Baby, I'm afraid with him, Bemena. Police, who you are going to be? No key. Catch you. I'm telling for Markham. Hopefully, I'm not going to have real quantity and come and support. Maybe I'm maybe a job and the company. Open at the game for my machine. Maka, one, they open training channels to go in the room. They are going to bring it to phone. They move your the job was to put on the box here. I found about our now the whole thing here was put in the table. Now, church, but I'm going to start the money the other one. I'm proud of it. The typical in the show, they come watch it. We're seeing that I did not think I live up. You're not going with my family. I feel like a cup. If you would be how so. If you know how, that is on the young one of my hands or the point actually, I mean, the going to no money. They will schedule to us. They know for the call. No, they are. I think they got it from my hero. I don't know if I'm no key. Hello. 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 Ojinaso. Hello. Hello, mama, man, so kakra. The party of family and I am Cassafri go. So, O Cassafri go so. Hello. O Cassafri, he. Also, Mammy, ain't you? Yo, O'Brien. No, O'Brien, Papi. Obi wa fa no ma. Boy, ya left for. Boy, ya for. Ono so jini. Obi kwa n'anim. Obi so nya ya report. Ono so say obi kwa n'anim. Eti obrani die e yo. Eti any dia nyame ase. Edamase. Okay, hello. Good evening. Majuso papa. Meton Crosby. I came on Master Uber Professional Tyler. Also, in your family, so I think you are Oblayo Oko. Now, young far is scaffolding little day or your partner, they do one yet. Let's scaffold so 1 year. Would it love a partner? There be obedient Banya, we obedient Banya. We make a fancy. Say what scaffold minimum can you be? Omona to moka send me there. Obi kapa. And so what is seminal or the little baba for now? I just want the kind of to Minako. Minimum can you go to them? You see, Obi baby, I'll come one of the pay. One to other man, Chiloka went to a cotard no daba. Because all the musical for a while, all out to other whiskey more. Sikakana, Aton, Nina Boko. And you won't go for you when I'm going to braid was in your own, how you come bonnet. But you were mine when you know. Don't me and Pavon fruit in free and check. And also, who's going to get the answer. And see, I found what happened there. A couple in Shamo. I, the DRS was in there. William was in another damn friends in North Membrana. You see, Yadamata. No, okay, what Brayo con abrabo, a yabona. Hello. Yee. Sompa, the man of this good robot and okay, TV. Sina Mamma Sompa TV at Tifuana, Mamma Maso. Muyuma Pamoye, or more somewhat that the room of sex. So that's what you done for me. Senior or bluff a yoke, Briar Bona. In moving say, just a young kwana or brand yaku, no view.
and you're not never paying for what's more time. So you put your pan and perform with them. The day you are not so near share. I could both say near woman. So near papa. Then you see cut time, but I'm not so on to me this and this. A better call by a banana dear. Then you will be there when you so. Then you will go with this one. And a man for pressure and to pressure so some more. That's how I'm not a day at the Okono. But when you bound for regional communication officer, you're a chance to go what the year that the year you know Santa. I said this start with the other day in the year you Hello, my Joe, so baby, I'm free with thee. Free man, son, could you have could you have been chairman to phone you? Never the the more deal. And the mamma, you have a bono, Manasam, and Mishra, and your cafe. Minton Quantum. Also, cast them a talk, Masona. The 50 days, 3 months, and Fanny, my auntie, Fanny, because a piece of blood of Kuzi are in there. In I am my own toy and near Creon. Of a Mishra, come with the other. No, of Osei and Mishra, and I was. Hello, my Joshua Brook, mammy. Train what TV on the income away. Train what TV on the income, what to make a My friend is the yet away. I just say. Oh. Hello. Baby, I'm free with thee. It's me a pie life. A pie life, yet you. But your bishop will look at you, and then I'm going to there was a Canadian manager of Ramito and Shivat. It's what I'm assuming grant, when I had it, I was a Mawaka. I had it, okay. That's the someone who's going to do your fossa. Okay. Hello. Baby, I'm free with thee, mammy. Let's say a dukum. Yet you. Mitchell, I want someone, and you'll be hello. Yet you, pa. Obra Ayoko Ampa. Asika for the mobile, na minus Canada. Oh, yeah, now we'll see any home. Hello. Yay. Last caller, baby, I'm free with thee. Actually, it's very cool. Yet you way. Actually, if you're just come over here and working. Or be any can you see Cado, but Omonim Nick Howard. Obi yeah, by your school, but Cado, the background work. And your name here for me. The BIA perspective. Yes, extra phone call. Omo and yes, the no, okay. Anoti ene obra yokun dwumadi no. Ano aye den. Anoti wo ho na krupo twedi ampoma de obedi. De obefura. Na se ya fa sikani etato no ama na ye fra wo hiani. Na se wo ne ka nwanwaso bi. Onyare yade bi anu ode wekwa akoto aduru ane bodin a fa ne sa wate. Na senea krupo twedi ampon osisika ne dweteye ne de no one day obesane bi egu so ama so wayo de fo pa ye wonsam twekyerenche ewo afidi so na anu odene papa
Galamsey for the king say good num kutru. Nanso emesi afunu so nyina no. Asase ne so nyina omanu e dia atwa petisi aton. Omo ko taki good no a good no so bi ni asase ne so. Enti ebede no madu asase wuraka. Asem Mpe Nipa o. Nipa ne pene wazem. Yako computer so edwedi. Emrasizia. Me person me di hini awo me fienti. Aya na niema me di sese me fienti se metals. Me da uses na me shower set no. Me pen ni popom ani di ebe chedi ama me. Enunti na metals de ni nyina me tofu Frank Enterprise. Tals no size be na ope 60 by 120, 60 by 60, polish and rustic, 40 by 40, polish, unpolished and rustic. We don't need to Frank Enterprise. Now, Wolf Tars, 30 by 60, 25 by 40, and so many do her. Wash you for 30 by 30 size. I mean, desire who will be our panel. Open maybe our the band of this is in a hood also there. The big water closet who will be open maybe kitchen sinks and the taps I would open maybe washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors, papa. Orukoto ofie na no a comfort room ko yansoro Frank Enterprise now baby so you so Frank Enterprise oh to market magazine room and some of you Bernard filling station no abrosa ile no mu a ho na Frank Enterprise so na no dey asem da kura ne say so wo buru is bono any ahafo e kwa kopem no for baby se o pe task papa ni no wo bo so bi etu akoton a en to we ni ko baby so bi we che Frank Enterprise ni be mo ni popom ene de ne bo edafom for number is see na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868. Now, question I will say, you come from Frank Enterprise, task papa, doors papa. Any degrees is papa headquarters number 1. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba yetuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nko womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumasi Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronye ibema enusia ene ekrafo edidi na yanko etini agese wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyeda da wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amano ye mo fa meboa yen ne fa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia abusuafo yafa ye hunsem na propose paper oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wi sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo betiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598 02 meeting ubim 0598 5598 02 edi e wofeta one media Alasa Blessed Foster Brona Bosome ni beboja trada na dia mode to ye no je dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu adanse die die mo amunnim sompa achede 2025 yabo enu agwa na metesa wo ba no se wo koka
Canada. Oh, woko, okosuku. Na yesi ejapi abano nso okọ nanso onu de okoye adwuma. Me say, amanfo kwekọ no. Enya grow. Jaye no hwan na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ma no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now turn so uko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany numa wade obeko. Say ya juma so wade obeko Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT, they will assist you to write. Hwehwe kwan e Kumasi, Asafo Labor roundabout wa Enkran, Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, Ewo High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabebre so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Yemma official pa Ohinini Adazwa Ministries on the Women of Faith Reyes second annual national conference Yede Bremo wonim say odasani wo babrano e was also abapapa enonti na Ohinini wahishe dwumadie say de atoso nim pray no mu so gedi anamo na so abapa asem tira yede atoso eye my time of fruitfulness yeyi e de free John chapter 15 verse 5 afei so Genesis chapter 1 verse 28 Ebaso memenda 8th November 2025 Anopanon so pepepe Yeshiemu ewo KNUST Great Hall Kumase Yatun Safre Akasamafo Apostle General Moses Osei Voice of Our Ministry Techiman Minister IBJ Minister Audrey Ejapon Enna Prophet Amofa Entry Henry Adjomtofa Pabna Nyamenwosra ewa muso Ebeni PSA Esther Wonebo Onyom Mentiasie Afei Osori Adjumtuni Abnam Ponsa Women of Faith The Lord is still a victorious banner Eradishra Entebo Crosso Say ya wona wosheshe Sikasem Adjuma say Tuji Dianamo Ohinini Adazwa Ministry Sompa TV Kumase Jumedie Eyebola Nyame Boshene Sewoya Kata Nyame Boshene Only we define every day. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year we get on the luckiest again and win bigger than we won this time. Okay, so congratulations. Yes, wow, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Luck is everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. Can you be a November ya 28th November Efiada and 29th November Memenda Amopano Kuno Ashasi God of Possibility Prayer Festival and God of Possibility Prayer Festival and Paye Beja Asem Mpe Nipa or say escape for thy life can you Gani Gamejo Krama Mua Bonne from Puchacha Chiramo Namu Huamane Humu Namu Krani Munipebia Boto Mumra na mubenya nkwaje amamokra November mpaibo kesi ekoso sida worship center afori dan kesi nim atomako phobia abemonsena hospital ne pe be hia onyankopon difo a odina ye adwuma free tete nugu so dina ye adwuma bishop abesaki kwapon na wonyina nyame tomi ne dom so ama wonyi wo krankwa na dewo atomtofo ebabini minister Jojo Ahi Joshua Bono and sida atomtofo nyina Adofo Urban Friends 055-700-0367 Anna 055-730-9080 Okra GMT Nantinafie Area
Yama ashafo ani atiefo nyina akwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa so Ghana no amanfo sisi amanfo na ensem di bi wona out na fidie so aya na abrɛho asefem ebi oso akura na eja osidi o asem o di oba na nya trase Panipa memo akwa aba kadachie ni afra Osei kwabena donko firi hin ne baye adujama papa na wakosem ne sen ya de abeda Sompa Asem Mpe Nipa yi Papa a friend will say na ye me okay Papa kasa afe ebewi ase ese me metwa dia ajibi to ma boy ba ko ni boy ba ko to ma ba ko ukoma ne ba no tade me meto me ne dia me to me me se me nyina mfa sa ase so na sa so mato president na onne no mo che no abunu ye che abunu emele kaka de emele 310 enti me dia 155 ana pa nini to get 155 afi me bare every jima frame yi me bare hie me bare ye ni wie no afi ba say o mato me no mato me atum de nyina wi ana me frɛ o mato de no atum de nyina na auto ma wo mo o ma na ba me di ano me te me mpere nti o ma 100 million te 100 million di 300 no ye kare ko si wa se 130 ono obrem 50 million ene ka 75 million 75 de ba ro pato de mami from a million na bi a discaro a system nyema nyina akọ me bi sem ska so pato de mami me kwa ro de matoa ena me ba mse de auto aben ma no ye friend say ukoma sese wo wei owodujama ho sese eso o ma o say 7,500 ka 7,500 auto de mami eno so on fama na aben no mde no apetesi ni ya nto ana menya ajana minti na etem la badam say minka bi mami eti koma no no ana ma 50 million no ona ma 50 million no wajitum se woni na dia no en watu abena wi o mpeso obetua oka na o dia company fo bi ho ana wa ma posifo so aso ate ma posifo anti bidika di ko njongo hene wo mka amaka ada na di ko zongo hene wo se so njongo otinjo oye zongo ni entel ko amaka entim safro ma himfie ni so betua ndo so betua na o so betua dia o fra na dujama himfie ena nananom sesei o so betua dia minya na ontwa do bia on miskamina no so diskare ba breda na duati ado kotoko o maame o diskare ba ma no amedi amame so wi abena afiri hadana manso eno ne nam krom ho na oda ne ka dia asem no ka kire wo kete ko kache ne se emeno onyenya iska ito ko yeju ntana o diskare abremi na de oto ye no wode no apetesi na no anya iska wode betua oka mi bisa na sa o kire se o so yare tito o tia po ba ko yeju diskare abremi ne mi bisa se da ben nti bisa se da ben o diskare ba mami o je se bisu nsi hachi anso betua na me ne se o ko ka kire na nanom de no mo kan ye so no ka kire na nam so betua ana mo so betua dia no man fa time anto no so o man fo se bi anto no so fo se bi anto no so ana so wi ye a ti se o first ka no o twa benedi on pata le diska ba na o mo chawie ye no wo mo chawie na wutie ha pani so ni mu anu abetena se watema se bi aka mu anu abetena se ai so fa ho ne tena se so ni mu anu atena se san se TV so adwuma na ye ntino o keka be ko watema se enti branimu enti se koma no wo so ontua kete ontua adie na mpanifu ade koto o mani mo maka enti tire me badama se mo mo abi no tire me badama
ansa na pani ubebe mu no yekọ na ye Universal Deliverance Camp and Believers Camp and Ministry ye ne wo mu enkotwetwen enkomo emra sisi a watisi madu so menti wiase ase se maton ade ama na wama me bie eya dance die na watwa abeno de anu apetesi aton awie afade wo se untua meka na gise busumi nsia chi waton watemfa so eya asem kwa o eya asem wo Ghana mam ni asante mam hapa o asisi sam no koso dodo enkosi dabe wama me bi abai wato de anu apetesi emu nsanfo nyina waton atemfa so abewura se de wasi abre wono ye mama nchene ye din o ya ne prophet Joseph Opoku na ebetwetwe komo Universal Deliverance Camp and Ministry adwretia mpobi ho na wowo na papai sede omanfo esi ebonidin no enya asem ketwa ye de ne ba obrayo okudwumadie so na obrayo okudwumadie nso akire no ena o se da bi sede mudwumadie no ama maduru akire no wasi etua sika ne de ma company na pempi no ukuwa de bia no meba na meba interview efe ahoka so bia na ebe obrayo okudwumadie so ena wo bebo na dwuma de wuru a kan so yokoye anim bebre ya asem pa eno te Universal Deliverance Camp and Ministry adwretia mpobi ekwanso ena prophet Joseph Opoku wo wono ena sa bodani bi yade after ba obrayo kon no bedi adanse prophet wa yade so do sika ba be hwedwumadie mu nyamisha usa akwa so amen prophet ebema wakwa ba yeja prophet Opoku eye nyame akoa ono na mfa nyame na asie enie no how the title be man na nyame dia onti asie emfa ma prophet omanfo dodo no na se dawo omanfo dodo no na efrew prof udwumadi a wudie ene sei ewo nyame mu yo medamase ene mpenifo a yabetomo ewo Sompa TV dwumadi a yedi wo Universal Prayer Camp no de nyame anim no ano oden efise sabe nye bodam nko na awurade sane ho wo mo a yedeka wo mo a yesu bibia mu a na ayeka wo mo a yepa kontuotuo wo mo a yepa wo aje se ade bi ode beba bia awurade yesu obefa yeso ama wa den waye ana sabe ye hono ye nton wo yire ana ye nton nsuo no da bia da me ba akra me kan me se nsuo no edu tamu a obi abu bi dwale anopa 7 o'clock no akobu de 4 o'clock na ya sabi ni akobu ye nton edi hono de wo ba edi se de sabe utu fie namum ayalesa anensankyerene ne enema ekoso de agise odi oni ba hedan ebehu bi ewo adwetia Universal Deliverance Camp ampobi ekwano so ayesese wa honum ne sandboard kese wo amese sandboard no Yesu ene ne nwan enko na wo so me de me hu ba bia anye den eni so na telephone no man ko na yeden eguso adane ye ba nkofo bebre se ma mo ba bia ye wo eye adwuma ne din enam se o da bi ye wo adwetia wonu ankase adwetia udru adwetia transformer na ewanimu ya na mo besi aburuse bi kura ho na wafa onsabogunkum na wakọ wufiri mfanse jama senso ba udru mfanse aboso a usi fomu a ukotazi station won so a won so be dan ubenya car won mo firi kumase a mo ba mo firi sunyan udru mfanse when ekure na me Africa crowd opa braso am run about ubenya kai na wode aba obedru mampontia ka nye na obo wa no opentem
ya na ni pepe pentem yen so anapa 6 o'clock na ya hye cancer ase anapa 6 ye wo mu akopem se ye bepon prophet na council no ye dabai me pa che cancer ni ukuada nko na ya na wo mo ya banjuma no ebitimi ba memreda mehwe wom okay no obo nso akra kosiada ha wo ba ba ne yesom mesum wi a me sa tena se ye cancel ha ana fiada bia nso ye watch night na efiada no pa ne de ye worship nko a hono mo ye worship center enya worship wa sebe ye didi agro hono mo itimi ye worship wa ma sebe ayalefo nyina ho tom ha ye worship wa ma ebo kuro firi obi asom epie ebo na so nyina asi na wonte asem worship no mu a ebo firi na asom epie mudi ni firi samra boy ene bae prophet ade ayi amanfo nko dada sebieku sebienya doma bi omunya ye funu emfa ngoba wono de enye na awode sawade na de che awode awade na de che waye bone te sedam na mompo a ne ekọ wurade anum ne yesufre no a awurade obetie yene sede wonmu na ko a animu ase no saa na won so awaba no wonye den omu animu ase ebisa me adwuretie te sede ada me kan no me ma hado me wo western region na awurade se me mra ma ye adwuma wo adwuretie a nti adwuretie no me nim wo enkonhyemu enna awurade de me ye den eba ho a ye behunu asase a ye yesu adwuma enti ehode bibia wo de bebebia awurade be den obeye edi aman awo awomewu so obi wo na ne bewu wo sister bi ne ba wo de akola ro bebebia no wo wu na yam sa ba ko nan ene esi okuta nkola miensa a sisi anani ya den age enti bibia no ade ba awurade anim a wontimi nya den enyama prophet Joseph Opoku ne ne twetwen enkomo ewo obrayo ko dwumadie so dawu kwada prophet betumi abase oba bi wo ho a ne yefuru no emu ato say ye ono ane mfom so say ye ni papa fie ni maami fie na etwa na wo prophet no osre nyankopon a obenya wo ni bi me pa che yesre da yesre ni ama no ho fasting awurade na de bone che oni pentimi mfa bone nche me ameti yan mentimi mfa bone nya den enche enti yesre ni ama fasting say ya ne kojeli kono a awurade be mu awo prophet kumase for ma pempai bopa say okọ kagiti Dubai bosia ne bidia ya adwuma esesika no etimi gina saafo no timi bo mo kwan bi so ma wo mudi gwa wo mo edi dwa atoro bi kura hwo mitimi ma obi edi 200 Ghana cedis eya adwuma ene wa yisika nie ba nye sika bebre ne edi dwo ne nyina no sa kwanche be den ebeba na wo de astarte di fande say so kuta 200 Ghana cedis na so akofa boxer na say 2 days bi asa na akofa sisika no ana ekọ nanim na nyankopon so na hire nipa ti se nyankopon hire ne ba nyame na ma onipa ya den ayi ogefo unipa da sani dia wuntimi mu onipa nya gefo enti nye sika bebre ne dididwa wo mo sika hye awurade ye ne ma bebre wo mo didwa mo sika hye nyina bebre awurade afam so ahye wo manam bebre prophet obi wo ho a de yaye no osumade kura ye nto ore podi me hunu sa kura na ya mesere me hunu sa 7 aya mesere o se de ntia amasa ne me ya ba nipa bebre mpempai bo no o se ni nyina ye se wo kwa ye be charge wo bi kura timi frem se na ho no o ba nhihya ye tesan mu tekiti amogie no tesan na mzi ho de ye nyi tekiti wo bi se okobe adawo okobe bi tekiti nkwa no esu ontua be se 500 Ghana na mzi o debi ye ho de ye nyi tekiti wo ba nipa ne te se dia nipa ne san ana mapon se bi okokokra ne se nipa ne san ya mete ho ebi se Yesu se enipa nti na homeda ho nya homeda nti na nipa ya den ewo ho
etimi wadaje ewo adwuma na ye no ana woda ho nso a obi anyu sika ema edan wo ho yanyu obi esika ho ana awurade ho to ne so wobeda awurade ase a woda awurade ase edi wo mo frinsi ma ba ye nyina wo mo nyina mo wato wo mo ko enkanka ti se mujamruso esichire yale bai ana ya no wo mo ya no mo fura kakra ka ompese sabe wo mo so etwe no oba ni nyina awurade efe so ma ni nyina aye kama sofo yade abobo osuo yi eno ebekọ akoye mpa ebone fasting anaso wo aduro bi a de be ma wo mu anya duro na wo de obu okura na oba onye fasting oba awurade ka chese wo de onko Jericho no ho ana obeya ne ho nsankyere ne Jericho no so ne de hen Jericho no ya baby ye camp na wono musu ebetimi afa nipa be se 15,000 betwam ewo ho no ewo me ho no a me be hu me ho dwiri me 15,000 de seswa me wono se ha wo de ye ntwa so anye se wo ba behwe camp no ti ya wono eso ti ansa na betwa pata no wo hia no ana pata no so ni efiri ho ne ye ko Jericho no Jericho no be di free Western region ana awurade de ma me ebise mi hu oba bia na a doctor for you no operation ye twa na wodiem a no odwunso a wonhunu ehoro mo na awurade ma no dwunso twa foforo a odwunso a ka chane ma me se dwunso de no a adana ye nkofo nyina nwanwa eti Jericho de de awurade de adom no ma me ana ode ma me eni ti na se sabe obi ba na so obodam no so ko Jericho na so obi nya wo hawa okọ Jericho no na awurade aye den aye ne hawo ama no prophet yesi Jericho no se bodamfo ba ho no ye keka kura na nipa ode ne ba ye no ekọ Jericho no a yesi a chase ma duru no trans ana ate damnetiko eno so ho komo te say aye no kure se ne nyina ye Jericho no ebi se Jericho no ye ho fasi o ansa na awurade me ekọ Jericho no nya ye mfa ye pe ana ye di ye dwuma bibia awurade kira me se yesei na ne nyina na be ye den na me ye eti se nipa wo de open ye bibia awurade nya den enyina wochi eni ti na sam no ba na se wo de awurade ase da ma me se mpa che wo ezi ebinum kra eframi a na omo bo Yesu abodi me si dabi me ne Yesu nya den enye pe enti omo nyi sa abodi ne nya den infiri me so ha no de onframi Joseph na ye ni nkomo akwantu ho sem te se wo akwantu de emfie enani wo mo awurade de omutu kwan na ye doso wo nye ayi Togo de me Togo nkan ho Broni krom UK Germany baby apostle ko bi awurade do beko awurade ye ne prophet Joseph Opoku ena etwetwen enkomo na prophet eba wo bra yo kon dwumadie so na efiri horo no se debe e wo se mebe sponsor bitue sika na meba dwumadie no so sanse ye pese nyame adwuma eye kese pa sabe pepe enti prophet wo mo a ye ba ho na wo de da ho nyina no na wo mo adwunim ka wo mo de ya de no watimi asane sa mo nyina yedi me pa cheo ya le de na se krom omuko yi obi kura free hospital by de na ye no wa fia na otwem yensa wo mu di nsuo sisi ni su nyina nyae omo ko yi ne ba ya yensa ye bo mpa ya ma na aduane ana odi ye ne ho atono me de no kura be ba be di adanse ye enya me ye adwuma wo ne ho atono universal delivers camp papa ne ho atono prophet man ye say ye bre no ayebe yo what's there emma wo number yo me number na me di tudwa no enie aye 054 38 54 306 054 38 54 306 024 888 91 94 024 8 kwamiensa 888 91 94 wo frame ya ewio wo frame ya najo
Mejoso. Wachira kwan wo hian kasa. Me pa cho ewo Mamponten ankase adwetia near Wampobi road. Ampobi road. O say adwetia ne Ampobi wo mi na afro car park ko. Ane ankase. Nti ne na me ye no Mamponten ankase. Said ye be ya won from enkosi baabi. Enti New Road Mamponten ha de eye ba ko na odura so say wo kọ ankase nso a eye ba ko. Ekwa don ko krom ha ya. Na chezo how ne amane bia hanipa bia no onfa medan. Wonfa medan Yesu Kristo nyame. Eno na ya na ye me den no. Chezo opese obaji Yesu Kristo abodia. David. Prophet Edia na wo twese na ye say. Ye be shia. Ya ne prophet Joseph Opoku na etwetwe nkomo ewo Brayoko dwumadie so no. Wono ene kandifo a wo Universal Deliverance Camp and Ministry adritia impobi eho eno sofo bre ne ho ase pa eno ntino ne ma no ene gu TV no so no osi bre bia obefre no bia no obetumi ajo so kama krede ye ko akoyanim ye nimte ena ye ko akọ amanfo sisi amanfo etikada chiesesi a no de na anim efa emme no moto ye no kakra menim fa ho ne se de minu ebebo mamande no ene kakra kam ne se enye emme titi ma mo kwa asase ne so galamse ko bu kotu godu wo galamse ntina ma fowura no asase wura no etone ma wo mo anya wo so wo ma anya binti enti ne sa na tira mo tuo emme etui aka ena minu akra bu asase wura no papa ye mame nche sa ena ono age ne me ena fowura nso age ne de ena galamsefo no so ma betu gold no mo anya gold mi to ma to me na fa purpose en ntina ma amene to no ba so o ma ko to me no ensem sisi o man mu o wonu akwa sam fifira dua me no ne de ne dia ma no no ena foru anaton asase na ma galamsefo na galamsefo no ekọ asase so okotu sika akọ no wa anya bi enu ntino sa de tie dia wo de emeno eteka sana krese sana minu ebobo ma se mo se abrante e friend say okoma wa ye na adwene se okopesika akọ nto anya mmiri watu eya asem o man yemu o eya asem o man we mu papa panipa producer Frekoma no mame sanse ye che asunti asem o ha Frekoma no mame sesi aka papa 75 million na de ma na asem bia ni ho na asase wura no so si ko matua ma ne me omto ye o matua asase wura no de ama no chese papa na nani mu ha eni pesi dipo enti nipa nyini nche so hwe papa ya tifi na hwe de odi adi nu ya na peso still no yakopon hira wana still no ko galamse nu bia gold na ma se te kiso betua papa esi kama no panipa friend papa go ma no mame bia na de papa kan wo boa so de papa ka dia wo hwe kwa obefa so betua ne ka tie after 21st clinic siatica expert yeko 21st clinic kakache na yemfo yesiatica ne enkoda wo mu siatica yade ni ntim yade so sisi efa asem na kokom ye pa yade bible biada 21st clinic bedi akagire mu pa orofo wo mfidie o eno nti yemfa yade emeda wo mu kuma so behu 21st clinic e wa hwan overseas adabraka wona Sompa TV no ene wo abrosa krom obo ase enkra sunwane nkranza tachiman obehu 21st clinic e wo ho 0540311311 0540311311 edupa papa ye titu kokwase e 3 eko capsules koko master orofo koko na ama untumi enya ona yun uja na kra no moja ifiri mu ba wani so yewisi e koko e yade bone pa eno na kwasi broni friend natural pass no e yade bia wanhwe yi na wantu ase amfa firi wa kwakotwetwe yade foforo e de abrɛ over the counter for kotobi ne tonte faso wate kolina ka badani heba misty heba apidan okwa ubenya biato 0546107107 0546107107 yako na yani koma enkotwetwe nkomo panipa memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so. Hello koma. Hello. Abrantie hye ye bose woni ye betwetwe enkomo
na menim de tia producer safre no kuro baby o wono kwanwa bia wagye so no de elso kasa enye network asem bia so mpa chede na duru ho biem odofo kumase montezo fo ye munye sufre mo yeni suo ba wo na sede so mpa a chede no trawa media ye ba ye so mpa kumase ye ba ye no sede mo asia so ye so wa chede wi mu no akono yi papa afi we aduru ho biem o ye hwem o odofo ye mama nyanka ema kurafo entoma kata omadagya so sa na nkoda nyanka ye mo montade ahye ne mpaboa odofo munim motaboa ye sa akwa ne so sa ye mo anwa titomato suo de ediko ye yam bia wo de beba empro animanimu ya no odofo wo ba ye beje wate sanse nkoda ehia mboa sika fam so de a 0598 55 9802 0598 55 9802 and 0241 272 990 0241 272 990 or for a dear beba and a momo name no Tarawan media and a Blazer Foster yikakra fa mo ankoda wate na kropo twedi ampoma wo hira na wo manipa de wo penno uma omekurafo bia ebeboa wi papa wo akonu asa nyina so reko heba clinic efro na worofo sofo rekon na yedi ne ho adanse pai wo mafo dodo no a na ebo nsam hia se ye wadro ne wadro ye rekon heba mixture na me kamfo na media ma worofo rekon heba mixture de koko na situ sisi yade no ekọ pressure no low high ni nyina etu ase worofo immune system no ebe boost no na yade bia beba honaduanum ako adietia no rekon heba mixture na me kamfo na media ma fa akọ obenya bia to na dia ko ya de Freddy Mens heba ewukewu time FM boboase free FM otachiman bogo one of God pharmacy ubenya bi ato promise heba wadum ubenya bi ato orofo ye frero ko heba mixture ewo ahoma wi so 0248672271 0248672271 reko heba mixture na me kamfo na media mount women of faith was it the Lord is our victorious banner na women of faith oni ohinini adazo kama nchiri mu na a second annual national conference orofo na assembly nyina nie orofo bi a wonya yefuru enwoba wa bra wawade emfinsia edu emienu edu nan ne ekono nyankopon enam ohinini adazo ne women of faith for so eden koda ba na wedi atikureta mawu enyasem keto akra orofo kasamafo emma odwuma yi ase prophet pa ofrinkran eneba General Moses was saying and so eba Minister IBJ Minister Audrey Japan omo na denyom to ebaji krupo twedi amponya meta batata na PSC Esther ene abna ponsa and so denyom to papa bi eba o orofo enyu hu emfrim na dwumadie nyina bekoso okwame nkruma suapomu School of Business Auditorium Block D eho ena dwumadie nyina ebekoso Women of Faith was said the Lord is our victorious banner eho ene yekochema efrati kurutem eba enunti no ahnasa ahnanan entafo wo ni nyina ejidi a odi beba dwumadie we ebi Apostle Dr. Amegashi na Megashi say ya de biblia bia da ewo nipa dwam obetu ase no de amawo eno de tietietie every say Apostle Dr. Megashi oni haban yu na haban so enim no enya asem keto akura na makro na obetumi ehu no ewokumase ya na woni old police station no ena ebe ho pe orofo yenko na yenkotu ye yade ase na enwoma enkoso kama enfamaye Novigi Studios ewon kran na Novigi Studios so de oti di ni dwuma no ye soronko kura sanse enfidi odidi dwuma na nya asem ketwa camera sa kese ene ezumi na ekona nimu ha orofo wo ma mo ye Ghanaian film nyina no Novigi Studios efremo apontonia badi tonia yiyo nyina no Novigi Studios obema mo coverage kama orofo enkan mala mabase first Kokroko street ni so epe ena Novigi Studios owo ye frɛ wo mo ahoma wi so 0574715778 0574715778 Novigi Studios ena me kamfo na mede ama kama pani party say die a car abrante ne de why 75 million asasi ruan de wagene de nyina wi okay abrante no frɛ na won fa won
won fa de mapana members internase na woni ne di komo be na okan asembe na okan ye enchiremu bia ne we course so se enchiremu course so ene internase ye enchiremu bi course so atrase na ye monitor na yenyi ho no emfamfiri ho kwatabisa akwaba mejo so abrantia wasisi papa yi ekwa bi so setisa woni ne di komodi asem no kan ye yo me di asem no to papa na nim ni o kan se ne kure se meno oni na etu meno na papa na odi asase ne ma eye eja basa ole se onye asase no kura no wankobon amane se waton asase no ede ama no na eye wono no garansi na efe no okuma no ono na efe echi ni papa yi ekodi enkomo se emene de obeto meno because obe na adwuma ti meno oni tu meno na muzan se wakotu meno so obeto meno empasca na 125 woman 50 million aka 75 de aka no odi manda be wase adwuma no mu adwuma no hono ankoye amfa amano ntinya de se na se gold nko emeso nko o se adwuma no ankoye ana gold na petesini de huru gold na edimi busane se gold na ankoye a apetesina utwae oton utwae no ensa no ewe hene ensa sika no ewe hene wase ni minti emisa sa nemza se sika no tu amanda be ya wase se de onu kra wo yale nti o hene ho yale nti yiso nya adwuma ya ansa na otua papa sika ede amano obusa sana etia kwata medase pa na ya sem organa member ya sem kese pa the nation's uncle ya wo ya ne de wanze sana adina na nko owu na asumdi aba nko no nipa na dose wo mdodo enti da ya na ese twedi ampo se emu nkwasi ampafo no ko wanhye o mase na kroni nya asumdi ahokyere timi ba nipa bia so nanso eba ya na ohunu nkomodie nukwan ya fa so ne yenu akasa anka akoye ni nyina nkoyi wa bo anan papa yini bi aka ho abenefie wo de yemfa ne sa nkoyi obanipa we de nyama ani da ho se mebebu ana mebu kwase a emom mesre wani de kwa so ye ko ye ntene ti mesre o mame nanu mame nansa mama fe medusi ka ba o ye nipa on sole nsa metena ha nye fe na asabe o papa panyini si yakobre na nyansa kwa so ntinka wo ko ye no na gold ne ma 3000 trillion ka beba se da se de otoma ne fododo ndi no yenye sika bebiri ndi ade bi be kan ho ana ndi ade ne de amfa una na nka akotra lock de akobobra na ade ne de ama no onye wasomdie na ode ma wotu ye mire ba ho kura so ugina kwa ho atonwa ke ntua ba 75 million hima ye kwa akiri ni ye ba ye to mire wo kwa ho ebi ji 50 cedi na ebi ji 30 cedi ndi mebebrebe we hu mire ke ntua ma na ono de na ni okum ene o kasa bi kura wa hunu nyansa mire ba kura ntu bi amfa ni fie wo zeja nya ntua esika ne ma ntu de jiwe podwe wan timi anye bi na sabi uwie be to nsanse emunsan afuo waton mi aye na petition waton emire ba waton ngokona ba ye nyina agora nyini ze papa egoko yi bibi ego esa ne nipa na ani ye mesre mabunu na yezizu se mummi ye mpentem nya ye ho mpanimfo ze sebeta vrache omo de omo akoyifo ana omo akwasi ambafo we okwe no otu gold na fine wa GVA to hia papa mfuturo betwa no on gazo ne ton asase bi de ma no ekoba ne sa di mesre ne se so opesu odi ne nkwa na me a aya wonni ne huni wa abrabom na wi ase wo mfum obi mpono so susum chewa wotimi prawo na wakofum nipa no ndi mesre omontete sa na manase abrabo aye bo no ubese onyini cha obenyina che ubese onyankoso abenyankoso na emu di sei ya so obese ni pebini se oda dam yi ebi ana papa ekura na mo isa san tumi ni ahonwodu edi na chi uni idea ndi bi ono kura akoma mu no onyanni ya ubia but ahonhom edi na chi bedi wo ya wo mbeprawo tiensere maburu na asiso ebo bra ne se nya sa na ye pesika nya sa ene ye faso pesika ye ntoto ya kwan yi na awurade nhira ntimi ne ye nya sa ye be hyiehia amane ye so ne amane ye so chen ye sa na afia de afirimako enka tete yade ya wo beti di ne asi nipa no 70-80 no ene akora ba 18 kura na sa yade ne bia bedan so because wakoye panyini bia de wonnim se ena akofa sa de abra nipa o kaseti ano nipa o fa na de edi ye nipa asabi obu ne kwasea so ye komfo so ye suman bi onim eno ansa me de papa no mabunu me de aka no ene driver bi frame o se amakofo obi o baabi na me ho atome me de aka na mama ya mahu se me ho atome udim se de wa heda che papa no ye howo ena de si kumase no de na twa awra na ba ato no be 18 ni na pie dan bi achi su papa e ko heya ono ade na kwa anwan kakra na de bo na to ni tiri so eno waji no wie no afrem se o frem na mse we airport di nipa na kodu na se ne mesi amwan no me hoto atonti ma park kura me da kakra wo wie o ko pesika ni bi kura mpo aka hu no je se wanya ne obenya ni nti no wako park da o di ase o de be ko
babu ya nipa no fa kwan be so ne nya ne sika enjiansem be ya na no me be ne di na gie se ne sika ba ho ade ya na de brɛ ne se wo fa kwan pa so de mawa ade ya na de brɛ bibini nwure sa ne ma we nyina ndi ya omonya ahwe na ntoto ya kwan yi na ne ma enko na nim fama ya okay Angela Abrafia difinsia edu emienu na wo ya baba wa ne kala no efe pa onu a wonye tuntumpi na wonsa anye kokko adantamu chocolate na Angela Abrefi efrifie 2nd September eye anopa no nwotwe empa mu ebesi sabre no yehu Angela na ofrifie so wankra kasoa kakraba down ho na akodai ofiri enu nti obi biada wo hu akodai o ne da Sompa TV ne so no frɛ number we was 0249 499 269 0249 499 269 and 0244 569 098 Angela Abrefi Abrehu akodai ne ho fe kaswa kakrabada ho na akwadura ifrenti no monhwɛ sɛ mo bɛpɛ akodai ediaman obi bia do behu bia no on fresh number agiche wanwaso bi ye de man Lawson Beverages ebo adwumadi sa na club beer enso ebo adwumadi omna samoa yo mamemfa enkra we kakra mai I think say Sompa chede no ntia nyanse ya na dodo na kofi dada okay na me kwa Sompa chede abi o maye frizo enaso omo de kofi dada mo ye bese ya kan ho asemo ase ye free ho nti se opese uye bi amsa doye no waka opese oye sa doye no na nyame hyewa kama apese o se didi kwa anwa bebi aye woni ha no kwa bi anwa bomoden na tu ana mo bra na together se obedi ye na nye so easy nti mo obi anko hobiem aha na yewo ese wo ahwan pankro no ya mebo bebi 21st clinic hospital no wo no na she Sompa demo dabi amfanko okay yesra mo onfamra ha ya ya asem ya da ho ye bebusa se ya na nkrofo mo tese omu wabusua wo yere no mo ma ananka because me dwene no ma bi ho amenti asese de bia meka me se obakwahia ye de ye ka na woro nene so ukutu good ye de na fidi ko ye me ya me dwene ho amenti asese ti Ghana ukutu good no anya bia so nya mere utu nya mere utu na obi ade ye fa ne kwa nyina etutu emome wo musa nka akosi efunu na oti anwa so ofa na obafi abedidi na nwa we de nwa bi wa ye mfa ya anti aye nya no nipa no wanyale bia onyale bia oni mpefesa de odi edi papa enye na sebe mpredwasa mpanifo se ewire eni santomago owidia Ghana hanene nipa bi chance no owidia hu se we oni kamafo woni obia woni babia na afisa papa yi sebe ai akatafo ne katakatafo ya mo kumase a sebe o mabetre ni ade papa ni ma wo bisa ana o ma bisa ka betum bisa de we de no ye oni pa bi wa presifo nkwache no ye papa bi wo na se abusua bi wo a ukom hwe no a na no ye nwa mai yo mte yi sa mai wo betum de sai wa kwa agodi o mo baba ofie abeso bo atade se wo buye papa kwase ye jiska no e de na obeye ba ni nyina no ka na kosi se iti sa se mo se nye ye programmi ana program aba ewiase a enokra manfo sabotage se de ye no wana ma yetumi wana ayese ya iti ye musa senti papa na se mo nko fanfan konko tutuo nenso papa wo kaka we kwase ebu eye krono eye se papa yi ne breso ade a waye wo kwa akotu garamse wo kwa ne se 7 garamse wo anya bia papa yi ma watu sika wan faman enti nka ho ase de papa nko yin we me busa Ghana fa mo hwe ye ni wo eni mu amutie papa asem we no se nya ha no de beba papa nko fa nko hin eti ya betra ma nipa kum nipa sa hweho Ghana papa obi be kasa asem we no ada na on fa nko police station nka ne kwa so a ba papa di asem be ko police station nya me ampata ni won ko hie police papa na CID papa ya be sa atete papa se papa ikura ha adwe kokokokoko anu nti o ena ma ye ne ye wo ye bese sa no mo ye hu ya ye ko ni sa mre se ya ensema ye tete no ma butu ya wuti nsem bi se ya na ye wo ya sa eti so pa so papa pa na se papa yi emmensa na be ye mama na ba
na ya to na be ya di twansa enye so yi sesa o awo won nkra na ne ade a wo be hie na do a wo be do na kwabra na just a day se me kope gold ma enya gold ntia mena wo so mato sika no jiwei di academy ntua adi asampa ko ni mante ye frɛ on se wontimi nkasa okay ya de kan nyina ne so ponko abode mani wura modam me de bia ona meka se papa yi abrante mo se friend say okoma redin edan so okoma o se kuro ni ehe adujama yes wo wonim okoma na wonim ni bia wabuso because ye di na temanka bete ye de we bo no kokose won fa papa ni sika ma no ya me se duabo mpa wiase da duabo papa woni ba bia wo de beko de ba ya ne so no so hwe ma ne bre ne fifie anya kwada de ba ya se wo di sika ne bia enti me de bia me kam so obi bodua na se wo kasa me de o madase ya duma bia ya sa nipa no o mo nte na sese na nkora ne de o ma ye dai papa ni sika enu akaka se nsuo hukum nipa so mesia me bebro na hwie okofa na wai etu ti wiase dia sampapa ma wuya okay okoma okoze okocha so okoma nkwase din no dede kromo ena jimi ya fra won fase me yale wo yale ena fa no ba yale pa odi patapa nkwase sam sa akra ni sai abusha fa nko kasa kire no no fa papa isi kama no okay ye kwa dujama brena ye be na duba bia ye be boni pa bi kokko se obi onum okoma wa dujama bia no won fa papa yi emfifiri emfama no sanse ubedua be amana ba ye beto na petisi na wato mu nsefo no enya asem ketwa eno tino ye ya ha ye ka tuntum ye ka kokko ye ka fita se wokoma no ye na adwene se papa yi ekwa bi so ontua ne ka ye betu papa yi fo ye tie 0554931931 0554931931 0548931931 ne fa course be mi ense be bre na ye be Sida Worship Center omuti ekiri etwaye enya asem keto hello majo su eburu katachie yakoye ni oh the papa ni mai matuita na sema tukuja boda kuja going na wale mena kwa ngeze ga uko kaina ukiani kana sana kaudi so kwa hapo tume bete so utiliki ekimukiana kwa no mpana paso enasi okay hello Nipa yakoye nim ya breni sha nipa mpongo ko ni mkaze tu ofenso yentie o ko ma zo amfa papa ni sika mrene bia je nyama ene ya zo broche wa na me sama na mano anti wadi ka bodua na ana unya moy ana me ne ko ma be mano o so dibu nya ni bia amfa papa ni sika mrene ni da zo nyama ene zo broche fa ni ko ma be mano opo papa ni sika mrene kwa de no enya de papa okay me na me mo obi bu wa menye yo koma tieni yo hello bonjour ye ya uya de ya na masafle kada che yakoya nim para me chane o se won for pipa no be club money ni moto no fa na do on kan che bon no o de sika ba bien onya dai won for pipa no che do de kan edingu pipa ne to I think I want to be one trade or the can. You no one no one that one come no for them. I just want to see them. Hey, come and hear you. Hello. Good evening. Manjo so ebru kada che baby afrefre odin. But I'm free. Yentio. But I am not getting papa mo ka dia to. Yo. Hello. Ave. Yey. Abrenu ko mo contractor wa Nigeria masomo kofi. Mamenchi ko producer. Over. It will be any more yeah because papa be if you do. So been producer. Adana se okomo se dankoma. Oye papa si. Na media meska so fa mo fidie etu echiri. Abusuafo no ma na nyansa because of her ya emu bi sabi akabasi ya ibi to be sum sabi from one because of kasimti papa ko e bi se sie dance boa for se busuafo ne tutu nchachawo ti e peska mu ya kan na pa ye bibia e be se abusuani na
The best some foreigners for no more go man. No for a place can man. The CP. No okay. Ahani adu ofre nu nyina ebesie. Na papa ko akoma to yem ate. Ozu di ne de sei. Kwabena donko. De ukoma nim se afro kwabena donko. Enu china toma owianko to china na watua woka. Anya sa ye be katuntuma kire no. Kama akoma to yem. Kuro bi wa ebitua so. Na no obo nipa kura so owuye. Enti kama akoma to yem ate. Kama akoma to yem. Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye be krane akọ anoma che soro wojebo dodo akomi ame kwame 20 so sida worship center odi nyame asem a emu ehwampa na ye ko computer so bedi emresia 2025 Yaba Bible say nyame Sompa papa ni say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enyisia ene yekrafo edidi na yekwa yetini age se wo beboa yen enti say ya anwa emmo tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ache amanoa ye monfa meboa yen nefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mpetiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 nitimubiem 0598559802 Edia was yet 1 media Anasa Blessed Foster Brother Bosome ni beboja trada na dia moto to yenu ye ama ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu dance die die mo amu nim Sompa achede 2025 yabo Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Trot from Kaswa, dear. Why wouldn't he be late? Or being late, of course. Everyone to hush, everyone to hush. Coffee be the luckiest. Coffee from Georgia be luckiest. From not the cause she be luckiest. Me and you coffee be luckiest. No matter what you're luckiest. Everybody go be that luckiest. That's Kwame! Senya God boom. If you put it so would the coming of the Son of Man be. Is that his car? Ha! Even now, your shadow the way designer. I use my own mouth to reject him. Oh, this is my mouth. Look at that. Kwame, my son. Now, tell me the truth. How did this all happen? Oh, mommy, simple direction. Mr. Good Luck no check me way. Yeah, man. Easy car. Or dial star 712 hash. The devil is a liar. He picked his ticket and entered his lucky 5-digit number. I'm his birthday. Oh, how romantic. And he followed the prompts, yes. And then boom, confirmation test. I'm quick, pick 5 numbers for me, okay? I'm feeling like 7. Dial star 712 hash. Choose your ticket.